Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Intumwa z'abayobozi bo muri Somalia bari mu rugendo mu Rwanda aho bagiye kungurana ivyiyumviro n'abagenzi babo. Icyashoboka ni uguhitamo kuba bamwe nk'abanyasomaliya bakaba ibyo bashyira imbere. Ikindi ariko ni no gukomeza gutekereza ko imiyoborere iha abaturage agaciro yayo yafasha ko batera imbere. Uyu ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Rwanda Gatabazi Jean-Marie Vianney. Arabia Saudite irifashisha ibiti byose bishobotse n'amapfa mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Umushikiranganji hajejwe ububanyi n'amahanga w'Urusiya Sergei Lavrov asaba perezida wiwe Vladimir Putin guha igihe gihagije ibiganiro biriko biraba vyerekeye Ukraine. Aya makuru yose ni mukanya, aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya ntihagire aho muja. Aya makuru tuyatangurire ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Mali yananiwe kuriha amadeni yayo kubera ibihano yafatiwe na CEDEAO, ishirahamwe ry'ubutunzi bwa Afrika y'uburengero. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri inkuru. Kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere gushize, UMOA Titre yandikiye amabaruwa 5 ibigo by'ishoramari isobanura ko Mali itagishoboye kwishyura imyenda yayo. Ubu yose hamwe imaze kugera kuri miliyari 53 z'amasefa, ni ukuvuga amadolari arenga miliyoni 91 n'ibihumbi 600. UMOA Titre ni urwego rushinzwe gucunga ibirebana n'imyenda mu muryango wa UMOA, Union Monétaire Ouest Africaine, ugizwe n'ibihugu 8 bikoresha ifranga sefa, ari byo Côte d'Ivoire, Senegal, Togo, Burkina Faso, Mali, Guinée-Bissau, Niger na Benin. UMOA Titre isobanura ko ibibazo byo kwishyura bya Mali byatewe n'ibihano bikarishye abakuru b'ibihugu bya CEDEAO bayifatiye nyuma ya kudeta ya Colonel Assimi Goïta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize. CEDEAO yahagaritse urujya n'uruza rw'imari hagati y'abanyamuryango bayo na Mali. Yafatiriye kandi n'imari ya Mali iri muri banki nkuru z'umuryango no muri banki z'ubucuruzi zo mu bihugu. Urakoze Toma. Cameroon yakoresheje mu mpande zose z'igihugu ibirori vy'isabukuru y'amavuko ya Perezida Paul Biya yujuje imyaka 89 ejo kwa Mungu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Indirimbo y'isabukuru yumvikanye mu ndangururamajwi ahantu hose habera imikino mu murwa mukuru wa Cameroon Yaounde. Minisitiri w'urubyiruko n'inyigisho zo gukunda igihugu yavuze ko urubyiruko rurenga 2500 rwagiye kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Perezida Paul Biya ku bibuga by'imikino. Akanama k'urubyiruko k'igihugu kavuze ko kateguye iyo sabukuru gafatanije na guverinoma ya Cameroon. Guverinoma yavuze ko abantu bagiye kwizihiza isabukuru ya Biya ku bushake bwabo, ariko abanenga ibintu bavuga ko buri wese yahawe amadolari 5 kugira ngo ajye muri uwo muhango. Mu bihe byo kwiyamamariza amatora biheruka, abanenga ibintu banavuze ko Biya yakoresheje amafaranga agura amajwi. Biya yabaye perezida mu mwaka w'1982, yasimbuye perezida wa mbere Ahmadou Ahidjo. Biya yari yabaye minisitiri w'intebe guhera mu 1975. Yatsinze amatora yose yarimo amashyaka menshi kuva mu 1992, kandi abatavuga rumwe nawe bakunze kwinubira ibijyanye no kwiba amajwi gukabije kwa Biya. Biya w'imyaka 89 niwe mu perezida ukuze cyane muri Afurika. Ni uwa kabiri mu bamaze igihe kirekire ku butegetsi nyuma ya Teodoro Obiang Nguema w'igihugu gituranye cya Guinea Equatoriale. Urakoze Eugenie. Arabia Saudite igenda yifashisha ibiti bishobokanye n'amapfa mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ni inkuru n'ubundi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mu gihe amapfa yogogoje uburasirazuba bwo hagati, impirimbanyi y'umunyarabia Saudite Abdullah Abdul-Jabbar arabona igisubizo mu butayu. Hari ibiti bizana imbuto gusa igihe byumaganye. Ibyo biti biratanga amahirwe.
Hashize imyaka magana ibi biti bihari, bizwi ku izina ry'icyarabu Al-Ghada. Bitanga inkwi zo gucana, bigaburira inyamaswa kandi bigatanga amahumbezi mu bushyuhe bw'ubutayu. Imizi yabyo ifata umucanga ikarinda serwakira zawo. Abdul Jabbar, visi perezida w'ishyirahamwe Al-Ghada ryita ku bidukikije, yavuze ko ishyirahamwe rye rifite umugambi wo gutera ibiti 250 bitumva amapfa uyu mwaka ahitwa Unaizaha mu karere ka Kasimu rwagati. Gutera ibyo biti biri no muri gahunda ya guverinoma ya Arabia Saudite yo kugabanya ibyuka byangiza ikirere n'igunduka ry'ubutaka. Iki gihugu kirateganya gutera miliyari 10 z'ibiti mu myaka 40 iri imbere. Cyanateganya gukorana n'izindi leta z'ibihugu by'Abarabu mu gutera ibiti miliyari 40 mu mpande zose z'uburasirazuba bwo hagati. Ibyinshi muri ibyo bihugu byugarijwe n'izamuka ry'igipimo cy'ubushyuhe kandi bumara igihe kirekire n'amapfa adasiba, bikagira ingaruka zikomeye ku bijyanye n'amazi n'ibiribwa. Ibyo biti bizaterwa bishobora kumara amezi bidakeneye ikijojoba na kimwe cy'amazi, kandi bishobokanye n'ahantu hari ubushyuhe bukabije bwa dogere 58 ku gipimo cya Celsius. Mu Kigobe niho hantu hambere hashyuha kurusha ahandi ku isi. Turashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda. Kuva kuri wa mbere abayobozi b'uturere bashika 30 bo mu gihugu ca Somalia n'abandi bayobozi batanguye urugendo rw'akazi mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko bagiye mu Rwanda kwiga ukuntu nabo kemura ibibazo byugarije igihugu cyabo birimo ivy'intambara n'uruzitavanako eka hamwe n'ibibazo by'iterambere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda. Ibisobanuro by'iri tsinda ryavuye mu gihugu cya Somalia birumvikanisha nta shiti ko baje mu ngendo zo kugira ibyo bigira ku gihugu cy'u Rwanda nyuma y'imyaka 28 habayemo amahano ya jenoside. Abari mu itsinda rya Somalia bagashimira intambwe u Rwanda rumaze gutera mu iterambere nk'igihugu cyahuye n'amateka sharira. Kuri mikoro z'abanyamakuru, abahagarariye iri tsinda barumvikanisha ko baje guhaha ubumenyi bakeneye bakajya kubwifashisha mu gihugu cya Somalia gihora cyugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage u Rwanda rwashyizeho, abayobozi b'uturere mu gihugu cya Somalia bari mu Rwanda baravuga ko izabafasha cyane. Bwana Adan Farah Garane ukuriye iri tsinda ry'abayobozi b'uturere muri Somalia n'abandi, akavuga ko bakeneye kwiga cyane inzira u Rwanda rwakoresheje mu mugambi wo kunga abanyarwanda. We want to know more about reconciliation. We know there was a genocide and Ati turashaka kumenya byinshi ku bwiyunge. Tuzi ko habayeho jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Ni ibintu bibabaje ukuntu abatutsi batotezwaga hakicwa abagera kuri miliyoni. Rero hari byinshi byakozwe dukeneye kumenyera muri iyi nama, tugasubira ku bwiyunge, kuri serivisi zo kwegereza ubuyobozi abaturage, decentralization service as well as the economic development. Atanga ikaze kuri abagize ihuriro ry'abayobozi b'uturere two muri Somalia, Bwana Radisilas Ngendahimana ukuriye ishyirahamwe ry'abayobozi b'uturere n'umujyi wa Kigali mu Rwanda, yababwiye ko nubwo bakoze ingendo ndende ntacyo bazahomba. Bwana Ngendahimana yumvikanisha ko hari byinshi u Rwanda ruzasangiza Somalia kandi bizafasha mu guteza imbere icyo gihugu. Kuri Bwana Jean-Marie Vianney Gutabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda, akavuga ko ibi biganiro bizafasha impande zombi na cyane ko hari amateka bihuriraho nubwo buri kimwe gifite umwihariko. Dushobora kubasangiza ubunararibonye mu bijyanye no kwiyunga n'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse nk'uko nabibabwiye icyashoboka ni uguhitamo kuba bamwe nk'abanyasomalia bakaba ibyo bashyira imbere. Ikindi ariko ni no gukomeza gutekereza ko imiyoborere iha abaturage agaciro, iha abaturage ijambo, b'abagore b'abagabo, yayo bafasha ko batera imbere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda agasanga urufunguzo rwa byose ari ubushake bwa politiki. Gatabazi yavuze ko mu byo bazasangiza abayobozi b'uturere muri Somalia n'abandi bari kumwe harimo no kumenya agaciro k'umutekano ku gihugu. Ikindi kandi ni uko dushobora kubereka iyo process yo kwegereza ubuyobozi abaturage uko twayikoze, iza gutuma noneho ubushobozi bwegera abaturage, noneho uturere tugashobora gufata ibyemezo mu iterambere ryatwo. Ibyo byose tubibasangiza bazabikoresha mu gihugu cyabo ku nyungu z'iterambere ryabo no guhinduka kugira ngo bajye mu cyerekezo. Hanyuma ikindi rero dukomeza kubaganiriza n'ibijyanye n'umutekano no kuwuharanira, gushaka umutekano n'utuma ibintu byose bishoboka.
Iri tsinda riri mu Rwanda rigizwe n'abayobozi b'uturere 33 n'abandi bayobozi muri Somalia, bose hamwe baragera muri 47. Biteganijwe ko ibi biganiro byabo bibera mu muhezo, hanyuma hakazabaho gahunda zo gusura ahantu hatandukanye mu Rwanda, harimo n'urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. N'uruzinduko ruzamara iminsi 5. Ni ibiganiro byatewe inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku miturire, rirasa n'irihagaze hagati y'ibihugu byombi ko kimwe cyakwigira ku kindi bigatera imbere. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric, dukubitire mu Burundi. Amaradiyo asamiranira mu Burundi akora neza mu gushikiriza amakuru abanyagihugu, bishikirizwa n'umushikiranje ajejwe gutumanako amakuru, aho wasanga amaradiyo aguma yongera, bigatuma abanyagihugu bahitamwo iyo bashaka. Abanyagihugu bamwe bamwe bobo babona ko batakironka amakuru abashika kunyota. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Kuri uno wa gatanu niho Burundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya 13 buri mwaka kuva mu mwaka wa 2012. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku civugo kigira giti iradiyo n'umwizero. Uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leokadie Ndacayisaba aremeza ko hari, kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu Burundi. Turazi ko mu ntara zose harimo amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abene igihugu, usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo, kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abene igihugu. Barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo, kandi iradiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi mu gihugu. Naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi, hari abanyagihugu batabibona uko, ariko hari n'abashima. Aba ni bamwe baganira radiyo Ijwi rya Amerika. Abari mu Burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'Uburundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya. Duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere yuko rwabaye mu Burundi nyuma ya 2015 rugo. Duherukira amakuru y'akanovera. Ku bwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi. Ndamenya ibivugwa mu gihugu, ndamenya amakuru, nkamenya ibigezweho. Mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi gose mu buzima bw'umuntu. Nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari, barayahisha. Basaba ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye, ari kuri tere yabonetse ikazareka guca hinyanyura. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce tumwe tw'u Burundi bataronka amakuru uko bavyifuza. Bishikirizwa n'urongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu Burundi, Onezime Harubuntu, amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije. Tucitse za Kirundo hariya za Muyinga, baratubwiye yuko amaradiyo yani wacu atumbirizwa cyane, uhura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse. Niyo iwacu yo biri kwiravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu Rwanda, ari radiyo muri Tanzania yinjiye. Ico rero n'ikibazo. Aho ico kibazo mu rwego ARCT barakizi, baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha. Rero nagira kumbere nibutse amaradiyo, abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi, ariko kandi kumbere na leta bishoboye igafasha. Ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta cyo gusahiriza amaradiyo, abayarongoye bamenyesha ko baronswe ntica ntikize. Umushikiranganje yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira, akizera ko umuti uzoboneka. Twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo ico kigega gishobore kubomboka, twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo. Ico kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi, nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa iminsi yose mu rwego rwo kumenyesha amakuru mu maradiyo. Ubu novuga ko ico kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho mu minsi iza. Ibyo bikoresho nivyaboneka tuzoheza tubibashikiriza. Nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza
yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yishuye ati ico kibazo nico kwigwa. Murabizi ko hariho amaradiyo amwe yafatiwe ibihano, ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari ico kugwa imbere y'uko amaradiyo yosubira gukora. Tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro ya 11. Iyo tariki wa 13 ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishirahamwe UNESCO igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2011 mu nama igira 36 y'iryo shirahamwe. Iciyumviro kikaba catanzwe n'igihugu ca Espagne. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Turagushimiye Desire. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri mu 2019 umushumba wa Eklezia Katolika y'isi yose Papa Francisco na Sheikh Ahmad Al Tayeb, imam mukuru w'ikigo gikomeye Al Azhar c'abasunite, ishami rya mbere rifise abayoboke benshi mu idini ry'abayisilamu, bashize umukono ku masezerano y'igitangaza ashimangira ko ubuvandimwe bw'abatuye isi, ubwumvikane bw'amadini n'imico bari ya Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu nyuma yaho mu kwezi kwa 12 mu 2020 ONU yagize itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamakungu ubuvandimwe. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umushumba wa Archdiocese Katolika ya Kigali Cardinal Antoine Kambanda aratubwira mamuko eka y'amasezerano yi Abu Dhabi. Nyir'ubutungane Papa Francisco mu butumwa bwe kuba yatangira yifuzaga kubaka ubuvandimwe bwa bose. Ni ibintu ubona binajyanye n'intego y'ubutumwa bwe nka Papa, kuko bamutoye yahisemo kwitwa Francisco. Ubwo ni ukuvuga Mutagatifu Francisco wari we uzamuyobora mu butumwa bwe. Ni bwo bwa mbere twari tugize Papa witwa Francisco mu mateka ya Kiliziya. Hanyuma rero arabigaragaza mbere na mbere mu ibaruwa yanditse yitwa Laudato Si, dusingize ibiremwa, cyangwa biremwa nimusingize Imana, nimusingize Umuremyi, ahereye ku kuntu Mutagatifu Francisco yakundaga ibiremwa, ndetse wabonaga atwigisha no kugira amahoro hagati y'abantu n'ibiremwa. N'ikibi bakacyita umuvandimwe, izuba akaryita umuvandimwe, ukwezi akakwita mushiki wacu. Muri iyo baruwa rero yagaragaje ukuntu mu butumwa bwe agendera ku murongo wa Francisco. Francisco rero akaba yarazwi no kuba intumwa y'amahoro. Francisco Mutagatifu yigeze guhaguruka ajya gusura sultani igihe abakristo bajyaga bagerageza kwinjira muri biriya bihugu by'abayisilamu, kwicwa bakatotezwa. Hanyuma aza kwiyemeza guhaguruka akajyayo. Ubwo yagiye mu Misiri asura Sultani Malik El Kamil buhashize imyaka 800. Icyo yagenderagaho yaravugaga ati yewe nemera Imana, kandi Imana ni urukundo. Buri muntu yaremye wese yamuremye mu rukundo imukunda. Nanjye rero ndamubona nk'umwana w'Imana ikunda, ubwo wenda yaba atanyumva anyeka ko nshaka kumugirira nabi, yewe mwereke ko mukunda kuko ari umwana w'Imana. Ni muri urwo rugero rero na Papa yahagurutse akajya gusura uriya imamu mukuru Ahmed Al Tayeb, atekereza urwo rugero rwa Mutagatifu Francisco, anashingiye kuko n'uyu imamu mukuru Ahmed ni umuntu nawe wari ufite iyo nyota
wemera imana mu magambo ye agira ati abantu bose baremwe banganya agaciro kandi banganya uburenganzira ku buryo duhamagariwe kubana nk'abavandimwe hagati yacu. aza gusanga rero yari n'umuntu nyine nawe ufite iyo nyota ari cyo cyifuzo, nibwo yahagurukaga rero akajya kumusura abidabi bakagirana n'aya masezerano. baranahoberana ikimenyetso, ariko cyane cyane aya masezerano bagiranye. ubu se aya masezerano amaze imyaka 2 nk'aha ngaha mu Rwanda mubona amaze gutera iyihe ntambwe, mbese yashyirwa mu bikorwa gute? Aya masezerano ndanayafite hano mu Cyarabu no mu Gitaliyani. Ambasaderi wa Emirati Zunze Ubumwe uri hano i Kigali yaje kunsura, nzanira na kopi yayo ndayifite, turanaganira, nanjye muha inyandiko ya papa yitwa twese turi abavandimwe, Fratelli Tutti, nayo papa yanditse. ni naho napfuraga aya makuru y'ukuntu yagiyeyo n'ukuntu bifitanye isano na Mutagatifu Francisco wa Asizi. Yego. Nanjye ndayimuha kuko niba ari yanditse nyuma y'aya masezerano, noneho abwira abakristu gatolika ibyo amasezerano bagiranye, dusaba twese kurushaho kwimikaza ubuvandimwe bwa bose. Rero ni ukuvuga ngo na hano mu Rwanda biduha isomo rikomeye cyane, kuko uzi ukuntu amateka yacu yaranzwe n'amacakubiri kugeza ku makimbirane akomeye, intambara n'ubuhunzi, kugeza no kuri jenoside. tukaba turi mu rugendo rwo kwiyunga kugira ngo twubake ubwo buvandimwe. ari rero aya masezerano yagiranye na imamu mukuru Ahmed, ari n'inyandiko ya papa, turabisoma kandi biragenda biduha urumuri. Tukongeraho nuko ubu ngubu turi mu rugendo rwa sinode, aho dusabwa gutega amatwi buri wese hagati yacu, kugira ngo buri muntu dusangize uko yumva icyakubaka umuryango w'abakristu, umuryango w'abanyarwanda n'umuryango w'abantu, ndetse n'abo mu yandi madini nabo dutumwe kubatega amatwi. wese mwebwe mutubona mute, ni hehe tubabangamira, ese twakora iki kugira ngo twubake ubuvandimwe, kuko mu mibanire yacu n'andi madini turafatanya mu byo duhuje, tukubahana mu byo tudahuje, ubundi tukagira urukundo muri byose. ni umurongo rero udufasha kandi waziziye tuwukeneye nka Kiliziya mu Rwanda ndetse n'umuryango w'Abanyarwanda. Votre Eminence, mwavuze ngo ambasaderi wa Emirati z'Abarabu ziyunze yabazaniye kopi y'ayo masezerano. Byaba bivuze se yuko icyo gihugu ari cyo ubu ngubu twakwita nk'umurwa mukuru w'amasezerano nyir'ubutungane Papa Francisco na Imam mukuru wa Al-Azhar bashyizeho umukuru, twavuga ko ari icyicaro gikuru cy'ayo masezerano? Niko navuga, kuko urumva mu Barabu Imam mukuru niwe wagaragaje icyo cyifuzo, kandi agihuriyeho na Papa, ari naryo shingiro ry'aya masezerano yo kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose. Ndetse ambasaderi yambwiraga yuko Abu Dhabi bari mu kubaka ikigo cyangwa centre, ntabwo nzi ko iteye, aho bene Aburahamu, kuvuga abayahudi, abayisilamu n'abakristu bashobora guhurira kuri uwo mubyeyi Aburahamu, bose bubaha biyibonamo. urumva ni bya bindi by'uko ikiduhuza, icyo duhuje, nicyo duhuje turafatanya. noneho rero ubwo hakabaho no kubahana mu byo tudahuje, birumvikana. ikindi gikomeye muri aya masezerano, kubaka
ubuvandimwe bw'abantu bose, ibyo rero bikavuga ubworoherane, amahoro, ubutabera, ari byo bibyara kubana kivandimwe. Amasezerano agaruka cyane cyane ku ndangagaciro z'ubumuntu duhuje. Hariho umuryango, kubaka no kurinda umuryango kuko ari wo urera umwana, ukamuremamo cyangwa ukamutoza indangagaciro zituma ashobora kuba umuntu wumva ubuvandimwe bw'abantu. Ikindi ni uko umuntu nyine wumva ubuvandimwe bw'abantu bose ntabwo yakwirengagiza umuntu ubabara, abakene, abababaye, impunzi, imfubyi, abasaza, abana nabo bakeneye kurindwa. Za ndangagaciro z'ubumuntu tuzihuriraho, kandi ugasanga ukwemera kwacu, haba abayisilamu cyangwa abakirisitu, kurabidusaba, ni biri mu nshingano zacu. Ibi rero bigatuma ubuvandimwe bw'amadini bizaba kandi bigaragaza ubuhamya bukomeye bw'ukwemera Imana y'urukundo. Votre Eminence, muvuze ikigo kirimo cyubakwa Abu Dhabi, ni mu rwego rw'ayo masezerano? Ntabwo na bihamya, numva ntabwo ni ibintu yambwiye tuganira, ariko sinzi ba cyaratangiye mbere cyangwa cyaratangiye nyuma y'aya masezerano. Ariko ikigaragara ni uko ni umuyobozi ufite nawe intego yo kugera ku buvandimwe bw'abantu bose, n'ubwo baba hari ibyo badahuje, ariko bakaba babana mu mahoro, mu bwubahane no mu buvandimwe, bahuza n'iby'indangagaciro. Cyane cyane ko aravuga ati kuri iyi si dusangiye ibyishimo byagezweho, siyanse na tekinoloji tumaze kutugezaho, twese turabyishimira. N'ubwo nanone ari naho agaruka ku bakene n'abababaye, gukora ku buryo bitaranganywa, buri umwe akagira ubuzima bwisanzuye. Ariko ni ukuvuga ngo ibyagezweho byiza turabyishimira, ariko n'ububabare iyo bubaye, intambara, intwaro za kirimbuzi dutinya, twese biratubabaza. N'ikimenyimenyi y'ibaruwa ya papa yayanditse covid imaze gutera, yayanditse turi muri covid, nayo ayigarukaho ati ndetse ni kwa kundi ko gushimangira ko turi mu bwato bumwe, iyo hari ikitubabaje twese ntawe ushobora kuba indorerezi, twese biratubabaza, bidutera ubwoba, kandi iki cyorezo cyarabigaragaje. Ariko n'ibyishimo, twese biradushimisha ibyiza tugezeho ku isi. Ashingiye kuri ibyo rero, bigasaba ko dutekereza ku gufatanya, gukorera hamwe, kubahana, kumvikana, kuko turi abavandimwe twese. Eminence Karidinali Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali, ndabashimiye cyane. Murakoze namwe. Turagushimira nawe Thomas, no mutumire wawe. Nshuti mwese mukunda iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Dieudonné Cubahiro yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye kandi namwe nshuti mwese mu kuba mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Amakuru Ijwi ry'Amerika akurikira ni mu kanya rero ntimuze gutangwa, ariko mu kurindira turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe mu banyu no mu byanyu.